Šta je to eliksir mladosti koji hollywoodske zvezde plaćaju oko $5.000 po dozi kako bi izgledale mlađe? Hemijski naziv eliksira mladosti je hormon rasta i to je molekul koji igra ključnu ulogu podmlađivanja svih mekih tkiva u našem telu, uključujući i kožu. Problem leži u tome što već nakon 27. godine njegova proizvodnja krene da opada, a posle 35. se strovaljuje. Zato koža tada, naročito kod žena, postaje tanja, manje čvrsta i manje elastična. Dobijemo bore i koža počne da nam visi. Međutim, postoji naučno potvrđen biohemijski mehanizam za povećanje proizvodnje hormona rasta i posle 30. godine. Nije vam potreban ni jedan preparat za to, ni jedan lekar, niti apoteka. Samo nekoliko bioloških protokola primeniš i povećaš produkciju hormona rasta i do 3000%. Ako te interesuju ovakve stvari, zaprati ovaj profil i traži da ti damo pristup privatnoj grupi u kojoj besplatno delimo mnogo detaljniji sadržaj.